birashoboka ko iyi nkuru nawe yakugezeho cyangwa se bikaba aribwo bwa mbere ugiye kuyumva, ariko imyaka ine irashize bivugwa ko Brigitte Macron, umufasha wa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ashobora kuba yaravutse ari umuhungu akaza kwihinduza umugore nyuma. Byafashe intera mu mwaka wa 2021, biravugwa ku mbuga nkoranyambaga, mu itangazamakuru n'ahandi haganirirwa amakuru ashyushye muri politike, bakarenga bakavuga n'amazina uwo muhungu yahoze yitwa ko ari Jean-Michel Trogneux. Gusa ukuri kw'ibi ngibi nta n'umwe urakugaragaza. Ni inkuru yavuzwe mu binyamakuru byo mu Bufaransa, irarenga igera muri Amerika, cyane cyane mu matsinda y'abashyigikiye Perezida Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Ibitabo byaranditswe, inzobere zihuza ibimenyetso ngo hamenyekane ukuri, abagerageje kubivugaho mu Bufaransa bagezwa mu nkiko, ariko inkuru ikomeza gukwira nk'umuriro w'amashara mu mpeshyi. Muri iki kiganiro tugiye kujya mu mizi y'iyi nkuru cyangwa se igihuha bitewe n'uruhande uhagazemo, tuvuge ku bimenyetso byatanzwe n'abashimangira ko Brigitte Macron, ubusanzwe witwa Brigitte Trogneux, ngo yavutse ari umuhungu witwa Jean-Michel Trogneux. Turavuga uko byatangiye ngo iyo nkuru ikwirakwire, tuvuge ku bisubizo bituruka mu muryango wa Brigitte Macron n'umugabo we Emmanuel Macron n'ibindi. By'umwihariko ku bavuga ko Brigitte Macron yavutse ari umuhungu, bifashisha cyane igitabo cyitwa Becoming Brigitte, cyanditswe n'umunyamerika witwa Candace Owens, yifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'umunyamakuru w'Umufaransa Xavier Poussard. Reka tubivugeho. Reka dusubire inyuma gato mu 2017 ubwo Emmanuel Macron yatsindiraga kuyobora Ubufaransa. Uyu mugabo wari ufite imyaka 39 yabaye nk'ikimanuka muri politike y'Ubufaransa, atsinda ku itike y'ishyaka rishya La République en Marche, ryari rimaze guhigika ndi y'ibigugu nk'iry'abarepublicain n'iry'abasocialiste. By'umwihariko icyo gihe Emmanuel Macron wari minisitiri w'ubukungu muri guverinoma ya François Hollande, yanikiye ibigugu muri politike nka François Fillon, Marine Le Pen na Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron amaze gutsinda, byanze bikunze inkuru z'ibinyamakuru mpuzamahanga zarahindukiye zigera no mu rugo rwe kureba umugore we. Ibyatangajwe cyane ni uburyo Brigitte Macron arusha umugabo w'imyaka 25, uburyo Brigitte yigishije Emmanuel Macron mu mashuri yisumbuye ku ishuri rya Lycée La Providence, ari naho urukundo rwabo rwatangiriye. Banavuga uko babanye mu 2007 no kuba nta rubyaro bafitanye uretse abana Brigitte yatahanye kwa Emmanuel Macron. Aba bana nabo Brigitte yabyaranye n'umugabo we wa mbere André Louis Ozière. Iby'umuryango wa Macron urebye ntabwo byari bishishikaje cyane abakurikirana politike, ahubwo inzobere muri politike zari zirajwe ishinga no kumenya igiye gukurikiraho nyuma y'impinduka za buri kanya zagaragaraga muri politike y'isi, nk'itsinda rya Donald Trump watsindiye kuyobora Amerika, gutsinda kwa Emmanuel Macron watsindiye kuyobora Ubufaransa, kuba Ubwongereza bwarivanye mu muryango w'umwe bw'Uburayi n'ibindi. Emmanuel Macron yinjiye muri Elysée ahanganye n'ibibazo bitandukanye, ndetse mu 2017 ahura n'imyigaragambyo ikomeye cyane yakwirakwira igihugu cyose, Les Gilets jaunes, murayibuka. Aba basabaga Emmanuel Macron kugaragaza ingamba z'ubusumbane bw'imibereho n'ibindi basabaga, birimo no kwegura kwa Emmanuel Macron. Mu itangazamakuru naho mikro na kamera zari zerekejwe muri ibyo bibazo byari byugarije Ubufaransa, kugeza mu 2020 ubwo imyigaragambyo yahoshaga abantu bagashaka ibindi bahugiraho. Hadaciye kabiri mu 2021 nibwo umunyamakuru w'Umufaransa Natacha Rey yazanye inkuru nshya ko burya umugore wa Perezida Emmanuel Macron yavutse ari umuhungu akaza kwihinduza igitsina nyuma. Natacha yateguye ikiganiro kuri chaîne ya YouTube yitwa Fait et Document, ndetse atumira na mugenzi we Emmanuel Ratier uzwi mu nkuru z'utuntu n'utundi, maze bamara amasaha 3 basesengura uburyo Brigitte Trogneux uyu munsi we yahoze ari umuhungu wavutse yitwa Jean-Michel Trogneux. Natacha na Ratier bavuze ko Brigitte ari izina rya kabiri umugore wa Emmanuel Macron yihaye nyuma yo kubagwa akaba umugore, kandi ko byanajyanye no kujya mu bubiko bw'irangamimerere ry'Ubufaransa bagasiba ikintu cyose gifite aho gihuriye n'uko Brigitte yahoze ari umuhungu. Izo nkuru kandi zanenyegejwe n'amakosa yagiye agaragara mu myirondoro ya Brigitte, nk'amashuri yize, aho yakoze, kuba nta hantu haboneka amafoto ye ya kera n'umugabo we wa mbere André Louis Ozière, ndetse n'ibindi.
itangazamakuru rikomeye ryo mu Bufaransa ryabanje kubyirengagiza, ariko ubwo byageraga mu itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo mu Bufaransa nabo kwihangana byarabananiye batangira kubikomozaho. Mu gitabo Becoming Brigitte, umunyamerika Candace agaragaza ko kunyuranya n'amakuru atuzuye ajyanye n'ubuzima bwa Brigitte biri mu byatumye abantu bakeka ko ibyavuzwe byo kwihindura igitsina kwa Brigitte ngo byaba ari impamo. Ati bitandukanye by'uwo muryango wagiye utangaza mu itangazamakuru rivugira leta. Ati nta handi hantu wapfa kubona amakuru yizewe y'ubuzima bwa kera bwa Macron cyangwa se umugore we Brigitte. Ibyo bagerageje kuvuga byishwe nuko nyuma haje kuboneka andi makuru agaragaza ko Brigitte Tronyo yarangije icyiciro cya mbere cya kaminuza afite imyaka 19 mu bijyanye n'ubuvanganzo, ndetse bikanagaragara ko masters cyangwa icyiciro cya gatatu cya kaminuza bavugaga afite ngo ntacyo yigeze yiga. Nubwo inkuru yakomeje gukwirakwira ko Brigitte yaba yaravutse ari umuhungu, ababivuga nabo nta bimenyetso simusiga bafite uretse guhuzahuza. Urugero, bavuga ko mwirangamimerere ry'Ubufaransa nta hantu hagaragara umwana wavutse yitwa Brigitte Tronyo, kuba nta mafoto ahari y'uwo yita umugabo we wa mbere, kuba nta bihamya by'ahantu yakoze yigisha, dore ko ubuzima bwe bwose avuga ko yabaye umwarimu kugera ubwo Emmanuel Macron yabaga president, no kuba abana be yabyaranye na André Louis Ozière badakunze kugaragara mu ruhame cyangwa se ngo bavuge ubuzima bwabo. Mu bindi bashingiraho harimo igihagararo cya Brigitte n'isura ye bakunze kuvuga ko ifitanye isano n'iyo umuntu wigeze kuba umugabo, nubwo bizwi ko iki ngiki ari urwitwazo rukunze kwifashishwa n'abashaka gusubiza inyuma abagore, by'umwihariko iyo ari umugore wageze ku bintu bidasanzwe. Mushobora kuba mwarabyumvise ko na Michelle Obama, umugore wa Barack Obama wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ibi babimuvuzeho. Candace mu gitabo cye kandi avuga uburyo mwirangamimerere rya Brigitte na Emmanuel Macron ngo baruca bakarumira iyo bigeze ku nkuru zibaza uburyo bishoboka kuba umwana wari ufite imyaka 14 mu mashuri yisumbuye yarisanze akundana n'umwarimu w'imyaka 39. Abanyamakuru kandi bavuga ko bakoze icukumbura ku myigishirize ya Brigitte ubwo yari mwarimu, ngo ariko bakabura amakuru. Candace ati umunyamakuru w'ikinyamakuru Vanity Fair Sylvie Baumel yakoze ubushakashatsi ku manota Brigitte yaba yarabonye mu kizamini cyemerera abarimu kwigisha muri lycée cyangwa se muri college, ngo ariko nta makuru yigeze abona. Uko kugira amakuru adahura cyangwa atagaragara mu buzima bwa Brigitte nibyo byazamuye urujijo n'inkuru zidasanzwe. Brigitte Macron asanga umuvandimwe w'umuhungu witwa Jean-Michel Tronyo. Bivugwa ko irari izina bamuhaye mu gusibanganya ibimenyetso nyuma y'uko Brigitte amaze kuryikuraho nyuma yo guhindura igitsina. Natasha Ray wakwirakwije aya makuru bwa mbere yatijwe umurindi n'ibinyamakuru byo muri Amerika ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Byageze naho bisamirwa hejuru n'abambari ba Donald Trump nka Roger Stone woza ari umujyanama wa Donald Trump na Candace Owens twavugagaho mu kanya. Ahanini kubiha ingufu ntabwo byaturutse ku kuba babyemera nk'ukuri, ahubwo nuko byabaye nk'intwaro yo gusenya abo badahuje ibitekerezo, cyane cyane abakwirakwiza amatwara y'uko isi igomba gushyira hamwe abantu bagahabwa uburenganzira busesuye burenze n'ubwa za leta. Inkuru zimaze kuba kimomo, ubutabera bw'Ubufaransa bwabyinjiyemo ku kirego cyo gusebanya no gukwirakwiza ibihuha cyatanzwe n'umuryango wa Macron. Abagore babiri barimo Natasha Ray bahamijwe ibyaha mu 2024 gusa bacibwa amande n'ibihano bisubitse. Na President Emmanuel Macron yageze aho ajya mu ruhame abivugaho. Mu mbwirwaruhame yatanze mu kwezi kwa gatatu mu 2024 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Le Figaro, Emmanuel Macron yaragize ati biriya ni ibihimbano gusa bigamije gusebya no kubuza amahwemo umuryango wanjye. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore mu 2024, umunyamakuru wa TF1 yabajije President Emmanuel Macron icyo atekereza ku mijugujugu iterwa umugore we ivuga ko yahoze ari umugabo. Emmanuel Macron ati kibi cya mbere kirimo nuko ari ikinyoma ndetse ni ibihimbano, abantu bageraho bakabyizera bigatesha umutwe bikanangiza umubano. Umunyamakuru yakomeje amubaza niba ajya atekereza ku bantu bahora bita umugore we umugabo, maze arasubiza ati yego rwose biratubangamira. Emmanuel Macron yakomeje agira ati ndabivuze kandi sinzabirebera, birababaje. Intambara yo guharanira uburenganzira bw'abagore ntabwo ari y'abagore gusa, ahubwo ni n'iy'abagabo kubera ko twese bitugiraho ingaruka. Nyuma byaje gutangazwa ko izo nkuru zanagize ingaruka ku bana batatu Brigitte yabyaranye na André Louis Ozière. Jean-Michel Tronyo, umusaza wa Brigitte, yigeze kubwira ikinyamakuru Sud-Ouest ko bibabaje cyane kuba abantu bahimba ikinyoma isi yose ikacyemera nta bimenyetso bifatika bitanzwe. Ati genda umuntu nyamuntu maze imyaka 70 mvutse, kubeshya rero ko natwaye izina ryahoze ari rya mushiki wanjye n'ubusazi. Brigitte Macron nawe yigeze kubwira televiziyo France 2
ko bimuvugwaho ari ibinyoma. Ati ibyo sibyo, jyewe nzi neza uwo ndiwe. Nubwo Ray na mugenzi we Amandine Roy bahamijwe icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha, Candace avuga ko ntacyo byabangamiye ku gukomeza gukwirakwiza iyo nkuru. Ati ahubwo Ray na Roy babaye intwari zabo babyumva kimwe, ku buryo byatumye ahubwo baba inzirakarengane z'abadashyigikiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ukuri igihe cyose kuratsinda, kubera ko n'urukiko ntabwo rwagaragaje ibimenyetso simusiga by'uko ibyo tuvuga atari byo. Nubwo bakwirakwije iyi nkuru bakitsimbarayeho, nabo hari ibindi bimenyetso batagaragaza, nk'inyandiko y'amavuko igaragaza ko Brigitte yavutse ari umuhungu igihe yaba yarahinduriye igitsina, umwaka n'ivuriro byabereyemo, ndetse no kugaragaza niba abana Brigitte yabyaranye na André Louis Ozière atarabe. Bivugwa ko impamvu iyi nkuru y'uburyo Brigitte yaba yarahinduye igitsina ikomeza gukwirakwira ari uko ari turufu ikomeza kwifashishwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Macron, bagamije kumusebya no kumugaragaza nk'udashoboye muri rubanda. Inzobere muri politike Thomas Frank yavuze ko ibyabaye ku muryango wa Macron ari ukuvirwaho indimwe n'abantu badafite ikindi cyo kumunenga, cyangwa se bamwe mu kinyarwanda banga inka bati dore icyo gicebe cyayo. Thomas Frank ati abantu byabashobeye bitabaza inkuru zidashinga. Ibya Brigitte nabyo niko bimeze, ni nko kuvuga ngo Macron n'umuryango we ni ukubeshya. Brigitte Macron afite abana batatu yabyaranye n'umugabo we wa mbere, aribo Tiffany Ozière, Sébastien Ozière na Laurence Ozière Jourdan. Nta mwana n'umwe yigeze abyarana na Emmanuel Macron, dore ko ubwo babanaga nk'umugabo n'umugore Brigitte yari afite imyaka 54. Ubukwe bwabo bwabaye ku itariki ya 20 y'ukwa 10 mu 2007 bubera ahitwa Touquet Paris Plage mu majyaruguru y'Ubufaransa, ni agace Brigitte yari afitemo inzu. Muri icyo gihe Emmanuel yari umugenzuzi w'imari ya leta, gusa nyuma yahise ajya gukora muri banki ya Rothschild.